Dokotela ubaba wami egameni kaJesu ngiyabingelela baba ambona athi Nkosi ngempela ambona athi Bangcwele bingelela mkhulu egameni kaJesu bingelela obishop abahlabelele bingelela abafundisi bingelela ogogo omkhulu izinsizwa nezintombi omama nobaba egameni kaJesu ngibingelela abangcwele egameni kaJesu ngibingelela umakoti wewundlu wayithengela lona ibaba bandla likaKristu bangcwele ngibingelela egameni kaJesu siyabonga uNkulunkulu ngodokotela uMJ Mavundla siyabonga uNkulunkulu ngaye acabanga abangcwele masiza sonke kule weekend engcondweni yethu kuhlezi lokho ukuthi uyakhulu baba i-birthday kababa ibani yini i-birthday kababa hayi wena bongekho ne yikungazi ukuthi i-birthday kababa asuke simculeleni samculela futhi namasonto sizothi happy birthday kubaba and then masiqeda ukumculela ngisho ubaba uhlala akhuluma isibusiso phezulu kwethu namhlanje sisikhuluma kuye ngisipocket angisho singaqedi la sidla khona sabuyisela ukuthi makabuyisa nathi siyayisa ngisho mangabe wayokhulekela for ukuthi uphile khulekela ukuthi aphile yena mangabe uyokhulekela for financial breakthrough ayike iye kuye namhlanje akamazi namhlanje aye kuye uyokhiphayo angisho mawukhipha kuyaphela asigcwalise ke qala unyaka sibe sigcwala sithi masiyabuya sithi baba siyagula siyazi ukuthi lezi lokugula salichala kuwe uyikhipha likhona phela salinikisa siyazi ukuthi siyolanda siyazi ukuthi likhona kuwe so qala ukuthi sicule nje ukuthi happy birthday macede sizophamisa izandla zethu sonke ngithi mangabe wakhulekela ukuthi abantwana bakho baphumelele nawe uzokhulekela lokho kuwe iphe item obewayiletha kubaba namhlanje wena yise kuye amen bangcwele ey'nsukwini zakhe ekudaleni yasidinga isibusiso yazivela kubantwana bakhe abakhulisile amen bangcwele so soqala ukuthi sithi happy birthday amen happy birthday to you happy birthday He's one of abantu sibabiza ukuthi amaqhawe evangeli asibena ubaba siyazi ukuthi abantu abaningi abalazi legama lisihamba evangeli bazi ukuthi uGamavundla so in other words lento yesu kaNkulunkulu yanamathela kuye egama langazi laziwa ngamuva yena aziyo ukuthi uyinqe kaNkulunkulu mawuthi uyakubathi uyakwabamavundla hamba evangeli ngathi abayizwa kahle mara ngoba ekuhambeni uNkulunkulu wathi wamisa ngezwi lakhe waziwa futhi ngezwi lenkosi ngokhuluma bathi baba uyashumayela njengoba yazi ukuthi baba wenzani uyashumayela so sobheka namhlanje sebekhulumile siqala Friday umama Shila ecala afaka indaba ukhuluma about the life of David uthi uDavid wadlula eyinhluphekeni nezintweni eziningi kepha ngenxa ukuthi umuntu makammisile umuntu uNkulunkulu mayammisile umuntu wakhe uyamnakekela siyabheka izolo umfundisi
usukazi uyangena naye ubheka inhlupheko and the storms that umuntu okholwayo abhekana nazo endleleni. So uyakhuluma naye ukuthi mawukholwa endleleni kukhona the storms ozobhekana nazo futhi uyasho ukuthi uzodlula kanjani uhamba kanjani. Khulu ntambama izolo makayikhuluma indaba yakhona uveza uqobo. Ngiyabheka ukuthi le inhlupheko zonke zibizwa yini uqobo. Umama Shiloma kayiqala ukuthi uDavide esehlane kwavela ibhele sekaqotshiwe. So uqobo lolu yilo attractor zonke lezi zinto ukuthi abonakala ukuthi uhamba noNkulunkulu unoqobo nezinto ziyamlandela. Sufakazi ngempilo kababa ukuthi nazo lezo zinto zamlandela ngenxa yani yoqobo uNkulunkulu alibeke kuye. Amen manje. So namhlanje sizobheka nje indaba ngizothi stay with Jesus until Jesus is revealed. Ungahambi angakambuzi ukuzohamba ne-information wrong. You stay or you cry until Jesus is revealed. Because injongo yona size la endlini kaNkulunkulu ukuthi sibone uKristu. Ungahambi i-revelation ifihlakalo eyiyo phelele ekwambulela uKristu. Uthi uKristu ambulelwe wena empilweni yakho. Mawuzohamba with a little knowledge, uzohamba uphethe i-information eshodayo ngoKristu angaphelele. And then you become a danger in the society because ukhuluma kwakho sizokuza ukuthi umtholile noKristu akaphelele. Bahamba nje bafuna ukumsiza nje ngoba the revelation of Christ alala reveal. Uthi uKristu ngelinyanga abafundi bakhe bathi abantu ngubani. Bayakhuluma ke bonke abakhulumayo uyabona ukuthi angikhathazeki kakhulu ngabantu ufuna ukwazi nini enihamba nani. Zokhuluma nebandla elihamba noKristu ukuthi nina nithi ngubani. Lesukuma ke uSimon Peter uthi you are Jesus Christ, the Son of God. Uthi leyo nto leyo uNkulunkulu kuphela ongakambulele. So bamazi uJesu in the form of umuntu ngoba ngeenkazi kaJesu babaningi aboJesu. Legama elithi Jesu ngokuyigama elikhona. But yena ahluke ngokuthi unguKristu. So the anointing ihlezi kuKristu. So namhlanje sizokhuleka ukuthi uNkulunkulu asivelele the Christ in this man Jesus. Because as a man is Jesus, but there's an anointing of Christ in him. Ukuthi ibandla mangamnisana uzohamba noJesu uhamba ngenyawo. Langambamba yena enguKristu. Amen bangcwele. So sizobheka nje lokho uNkulunkulu akafuni ukuthi ibandla lihambe lingamqondi. Ufuna ibandla lihambe with an understanding ukuthi uJesu ophelele, uJesu unani. Sikhulumile ngelinye ilanga sathi uthi uNkulunkulu laba abangifunisisayo bangifumana. Those who diligently seek me they find me. So ngamanye amagama ithi you must seek him then you will find him. Ngibuke futhi ukuthi uthi inkosi yabaze bakhe. And abantu benkosi bayamazi uNkulunkulu wabo. Angisho. So sibheka ukuthi there is a partnership or there is a relationship ukuthi kumele ungazi mamZulu ngiyabingelela egameni kaJesu. Kumele ungazi nami ngikwazi so that we can stand sithi siyazana. Because ungangazi ngingakwazi. And then mawungabe uyangazi ungakwazi kusho ukuthi there's a limited information oyaziyo ngami. Uwazi lokho ngikuvezile. Lokho engakuvezanga ukwazi ngoba ngishawusondelana. So kuzomela ukuthi usondele kimi ngazane nawe then uzongazi ukuthi ekhaya mangihlezi ngihlala kanjani. Then uyangazi. Maka mawuthothi uyangazi ungibone Sunday awungazi. Awukangazi. Amen. So uNkulunkulu uveza lokho ukuthi I want to go with a church that understands, that knows me, that has a relationship nami. Amen. So sizobheka nje lokho ukuthi hlala naye uNkulunkulu uhlale naye uJesu ukuthi ungahambi manje ungakamazi ungamqondi. Sizobheka ezwini lenkosi ngijimele khona izwi lenkosi lithi ngamasonto John chapter 6. Sizobheka ezwini lenkosi ifuna ukuveza ukuthi nalapha ekumfuneni there are motives. Sizobheka phela ukuthi nabo laba abamfuna kangaka there are motives. Ngathi nje sithi uyamfuna kanti unayo imotive yakho which Christ knows. So ngifuna ukuveza lolo hlobo ukuthi khona linye ihlobo ungathi uma uyibhekile uthi liyamfuna uKristu. Ubone nezenzo zabo ukuthi ngathi zenzani ziyamfuna uKristu. Ngicela sifunde John chapter 6 sizofunda verse 22 to 26 man. Isinkwa sokuphila. Ngangamusa isixuku esasiphesheya kolwandle sabona kungekho omunye umkhunjana khona. Sazi ukuthi ubumunye nje nokuthi uJesu wayengangenanga emkhunjini kanye nabafundi bakhe.
kepha ukuthi abafundi bakhe babewele bebodwa. Kodwa eminye imikhumbi evele eTiberiya yafika eduze nendawo lapho badla khona isinkwa. Inkosi ibongile. Isixuku sathi ukubona ukuthi uJesu akakho lapho nabafundi bakhe, sangena emkhunjaneni naso saye eKhaperinawume sifuna uJesu. Elikhuleke mama. Seluyile uNkulunkulu izwi lakho. Uthe aniyubuyele emuva lingawenzanga umsebenzi ophelele kithi. Siyavuma uNkulunkulu othongcwele, siyavumela na inhliziyo baba wethu namandla ukuthi ezwi lakho uNkulunkulu othongcwele umthetho awusayi kuloba. uNkulunkulu wethu namandla onke encwadini, kepha Nkosi enhlizweni zethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla onke lo mzuzu osipha wona, uthi ohlabelela umzuzu nawe uyaguqula baba wethu namandla onke insizi nezinkathazo. Baba wethu namandla onke siyabonga ukuthi namanje kuseni uNkulunkulu wethu oqozo usipha ulwazi baba wethu namandla ukuzosifundisa, uzozambula uNkulunkulu wethu oqozo ngoba wambulwa ngalo izwi lakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu oqozo incikazi yakho isimile baba wethu namandla onke, ngiyakhuleka the sound of a voice masikuzwe uNkulunkulu wethu oqozo mfihle baba wethu namandla onke egameni lika Jesu. Bonakala zwakala uNkulunkulu wethu ogcwele egameni lika Jesu namandla. Siyabonga ngoJesu Inkosi. Amen. 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 Amen ngcwele. La sifunda khona lithi izwi lenkosi isiquko saphuma sayofuna uJesu. Lithi babheka bafuna babona ukuthi la abafundi bakhona uJesu akekho. So lithi iBhayibheli bagibela umkhumbi bawela ngaphesheya nje bafuna ubani? uJesu. They in a search, they are seriously looking for Jesus. Ngicela ufunde nami uverse 25. Iqinisile ngithi kini isikhathi siyeza. Amen. Verse 25. I'm sorry. Was it okay? Chapter 6 verse 25. Yes. Wathi kuba bamfumane phesheya kolwandle bathi, Rabbi, ufike nini lapha na? Amen. So bayahamba bayamfuna baze bayamthola. So bayamthola mabamthola bayambuza ukuthi it's like kunini sikufuna ukuphi. Yabona one would think ukuthi the way bakufuna ngakhona ikhona into abayifunayo kuye. But yes, sibuka uJesu babuka with understanding ukuthi ngiyamfuna kona but lokungifuna wena akusilo mina bengifuna ningifune ngakho. Cela ufunda verse 26. uJesu wabaphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini aningifuni ngokuba nabona izimangaliso, kepha ningifuna ngokuba nadla izinkwa nasutha. Amen. Ngicela sithe those who diligently seek him will find him. Laba abakufunisisayo bazomfumana. But manje kukhona uhlobo ozothi lumfuna kube ukuthi alifuni yena. Kukhona ultra balifuna eliza noJesu. So they know ukuthi masithola uJesu lento siyifunayo sizoyithola. But manje uJesu uthi ngiqinisile angifuni mina. Ngifuna isinkwa. Nilambile babafika bathola ukuphila. Bahlala ngoba bayazi ukuthi mangaphuma la ngizogula. Kwaba sesibhedlela. Hayi. Angisho bese bagula. Kwaba kuphi? Sesibhedlela. Wena wathi ngobuka wathi hey sihamba nabo. Kanti bahleli ngoba bayenzani babala kule ndawo bayenzani bayaphila. Abanye beza balambile. Jesu wabayenzela umusa. Bahlala but the motive abahlalanga ngoba bafuna yena. Bahlezi ukuthi bayazi mabakuye iprovision injani angisho sibonelele vele asho uNkulunkulu uthi yasibonelele akabheki futhi inibala kamuntu masikhona lapha phakathi ngoba isibusiso sefela idlonke. So wahlala with that in mind ukuthi mangikhona nje in the midst nyazi ukuthi basehla isibusiso nami sizoyenzani siyamthola. But uJesu wathi abuka inhliziyo wathi inhliziyo kude yena ukhona maka ini inhliziyo kude. Zobona la indlela emasihamba silo sinyathelana. Asinyathelana ngoba siyanyathelana inhliziyo kuphi? Ikude ayikafiki kuye. Ayikafuni yena. Amen bangcwele. So sizobheka ke olunye uhlobo engizothi uhlobo elimfunayo uKristu. Benzani? Liyamfuna. Size ngezathu zethu but simfuna ngempela sifuna uKristu. But nako sizobheka ukuthi
we must be careful ukuthi lapha ekumfuneni kwethu what information do we get ngoba sizohamba naye angaphelele Kristu bese sithi simtholile kanti asikatholi the full revelation of Christ sizoya ku20 khona lapho sifunda incwadi kaJohana chapter 20 incwadi kaJohana ibhalwe uJohana mfundi kaJesu sizobheka the gospels masibheka ama gospel uMateyu uMark uLuku uJohana the four gospel ziye zibhala indaba eyi1 but zingayibhali ngokufana ufuna uveza nje lokho ukuthi when you take the same incwadi sizoyifunda uyibheka on the other gospel uthola ukuthi ba interprete ngendlela ehlukile ufuna ukuthi ungahambi nje uthi ke iBhayibheli liyaziphikisa aliziphikisi angisho uma sineka so njengoba nihleli la nonke manganibuza ngeke ngiphume nempendulo efanayo ngoba umuntu nomuntu ubhala from the perspective akuyo omunye uhleli lapha injongo yakhe okuyihlo lakhe lihlezi ngapha mangathi abhala uzobhala kakhulu ngangapha angisho bese omunye uhlezi ubheke ngapha mangathi abhala uzobhala kakhulu so kuya ngokuthi obhalayo kuyo yonke le ndaba ihlo lakhe belihlezi kuphi ingwaku uzoza ukuthi omunye athi wahamba yedwa omunye aveza athi bebabaningi so ukuthi vele bebabaningi maka lo wayebheke nje loyiwayo afuna ukuthi amenzeni amqhamisi amen so sizothatha from the concept yaka John ngenzela ukuthi boyibheka kwezinye indawo ubone ihlukile ungathi ayifani amen bangcwele asibheke incwadi yaka John chapter 20 the resurrection of Christ ukuvuka kaKristu amen bangcwele amen ngiyacela mama Sono asifunde verse 1 ukuvuka kukaJesu wathi ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalena wafika ethuneni ekseni kusemnyama amen la sifunda indaba la uJesu athe kubafundi bakhe bazongibulala whatever the case will be but after 3 days ngizovuka so sifunda la i3 days seyidlulile so usuku lokuqala lweviki so lana lithi iBhayibheli uliveza uMary Magdalene ubani uMary Magdalene uMary Magdalena uyintombi yayihleli amadimoni ayi7 ngelinye ilanga uJesu wayiphulukisa sebanqala indaba yami ngathi bakhona ebeze bagula but bagcine sebafuna ubani uJesu although they came for healing but mase bahilekile bafuna bani lo healayo so sibheka yena ke uMaria Magdalene ukuthi weza lamadimoni mase kafikile kuJesu wamphulukisa wathi ngisayishile ndoda ngizoyenzani ngizoyilandela asifunde mema verse 2 khona wayesegijima waya uSimon Petro nakulowo mfundo omunye uJesu amthandayo ngicela siqale ku1 futhi na wathi ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalena wafika ethuneni ekseni kusemnyama wabona itshe lisusiwe ethuneni khona wayesegijima waya kuSimon Petro nakulowo mfundi omunye uJesu amthandayo wathi kubo bayisusile inkosi ethuneni asazi lapho bayibeke khona amen la sifunda khona sithola lithi iBhayibheli uMaria uyahamba engqondweni yakhe ngicabanga ukuthi ubani ozongisusela lelitshe elivale ithuna likaJesu but eseza from a distance lithi iBhayibheli wabona itshe lenziwe kanjani lisusiwe khona lapho nje khona kuphi khona lana khona wa assume engqondweni yakhe ukuthi usho uJesu bamthathile akafika ngithuleni from the distance abona ithuna itshe lingekho wa assume ukuthi uJesu bayenzeni bamthathile lithi iBhayibheli wajika wagijima wayotshela uSimon Peter noJohani ukuthi uJesu bamthathile enangazi nokuthi bamise kuphi uMaria utshela ubani ukuthi uJesu bamthathile akekho umtshelile but uthe makafika wa assume ukuthi ngoba akekho kusho ukuthi bamenzeni bamthathile ngiyangifuna ukuveza la ukuthi bakhona ke sebafikile kuKristu bahambe naleyo ngqondo encane of information bangafinyelelanga kuye from a distance yena ufikile but ukuphi udistance ngithekuye there's a relationship mawukude mekuwazi ezinye izinto makuzogijima with the knowledge or the little knowledge you have uthi uJesu bamthathile sathi babe uzushumayele ngako kungaphelele phela sikuze ushumayele uhambe ungena ematrenini ushumayele uthi uJesu bamthathile asazi bamise kuphi
uyahamba gijime ne-information engaphelele bese umhlaba wonke ubambe ukuthi hey uJesu bamthathile umhlaba wonke uhambe ukubamba ini uJesu bamthathile futhi asazi bamise kuphi bamtshontshile uJesu wethu Maria loyo hamba ne-information engaphelele uhamba nolwazi oluncane olungaphelele ashumayeza lahlekisa abaningi baze bajika abanye bathi hayi uJesu akekho bamthathile uJesu ngisho uMaria mina emendangcwele sengizoveza lokho ukuthi nawe uhlalake ngazogijima nalo information encane engaphelele emendangcwele sifunde uverse 2 masona khona wayesegijima waya kuSimon Petro nakuleyo mfundo omunye uJesu amthandayo wathi kubo bayisusile inkosi ethuneni asazi lapha bayibeke khona amen funa ukuveza futhi lithi waya kuSimon Peter yotshela abanye abafundi yashumayela umvangeli ngempela baba yahamba nayo ivangeli the gospel of stolen Jesus hamba naye uJesu nje uyashumayela ukuthi uJesu wenze njani ushontshile fikile bona lapho uJesu bekalele khona mali information anayo ayiphelele hamba nolwazi olungaphelele the very dangerous people ayingozi kakhulu ke labo bantu ababona bangena etendeni uthi bayakhonza kanti information abayiphethe ayiphelele ngoba wabona baphuma kulomnyango makakhuluma ukuthi ukhuluma yona phela angisho ukhuluma yona ngoba ngibona phuma kuphi laphaya kanti information yakhona ayinjani ayiphelele lithi lana iBhayibheli ubani uPeter umunye wabapostoli uPeter ngizombeka ukuthi he was also a fisherman ba mkhulu beka fisherman he was a businessman so he's a very educated person umuntu umuntu osezingeni eliphezulu ugijimela kuye liveza ukuthi kukhona futhi uJohn umfundi lo uJesu bayemthatha lithi iBhayibheli futhi wayela lesifubeni sikaJesu yabona nina ngifuna ukuthi sinithethe ngokufana ihambi kanjalo le ndaba khona abanye bebalala kuphi esifubeni wena nje ukuthi ufuna ukuthi umuntu sinithethe ngokufana nithi uJesu angisho kuphi khona bebalala kuphi esifubeni khona lapha ku12 khona bebalala kuphi esifubeni yabona ukuthi izibi indaba yakho uzosondela abafuna ukwenzani usondela so he got the privilege okulala esifubeni so the relationship bekanayo kuKristu was more closer acabanga makalela he knew the heartbeat of Christ his relationship and his revelation about Christ is different because ashonela umuntu esifubeni akuzophefumula kwakhe noma sokuhlukule asho ukuthi namhlanje akekho ngoba ngiyakuzwa noma kuphefumula he's heavy makaphefumula ngoba kuphi usesifubeni so this is one person abafundi bakhe he was close to Christ asizwe ke mama Sonto verse 3 ngakho wayesephuma uPetro nomunye umfundi beza ethuneni bagijima bobabili kanye yebo umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetro wafika kuqala ethuneni amen ngiyayithanda ke nebathanda abazalwane ayibagijima manje hayi bantu bayagijimisa ivangeli bayenzani bayagijima lithi iBhayibheli sebezwile ukuthi uKristu akekho untshontshiwe nabo bathi sifuna ukuzibonela sizohamba neyethu information asiyotshela uwe Maria nathi siyazi yakhe lithi iBhayibheli bagijima sebagijimile lithi uJohn lo esola lesifubeni sakaJesu wagijima ngeEnglish lithi he outran washiya lo muntu kusho ukuthi unespeed ne kusho ukuthi bakhona abanespeed abazogijima bakuhlule akushiye speed mara nayi into engiyithandayo unespeed akana speed unani unespeed mara akana speed ngoba lithi wagijima mase kafika khona wafika wenzani wangangena nasi speed mara speed anginaso ukungena mara wagijima wamshiya uPeter yamcabanga ukudaleni shame ikhebu liyagijima hayi wagijima mfana omncane manje wenza umfana omncane wagijima but ispeed akanaso the courage to check on see akanayo the courage to check ukuthi information azoyithola lapho uzoyithanda na akanayo lithi iBhayibheli wafika wama funda verse 3 mama Sonto funda verse 4 mama Sonto bagijima bobabili kanye yebo umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetro wafika kuqala ethuneni elunguza nayinda yabona ke bafika ethuneni enzani elunguza
balungise bangadida ke ngasekhaya ngaba confused ngoba bayagijima futhi banaso nespeed mara bafike bayenzani balungisa isanayo mama Sona sibenze balungisa bagijima bababili kanye kepha umfundo omunye wagijima kakhulu kunoPetro wafika kuqala ethuneni okay elunguza wabona izindwangu zelineni zikho okay so ngamanye amagama lapha ekulunguzeni khona iportion ayibonayo angisho vele mangizolunguze kumina won't see the whole room ngizobona lengcenye ngilunguzile so uhlezi nje with the information ukuthi ubona indwangu so uthi ngamanye amagama ngiyamvumela uMaria makathi uJesu bamtshontshile vele uJesu bayenzeni bamtshontshile futhi ukuthi bamtshontshile siyabona ngiyakho uJesu kunani kunendwangu yagijima ke lo ngisho la evangelini likaKristu uthi asingagijima ngambulwanga aphelele uKristu ngoba sizokhuluma ngoJesu otshotshiwe futhi ngibone nani indwa kanti angithenanga ngenze njani asilunguzi evangeli asilunguzi ngoba ngayithola indaba yakho nahlala phansi uzuyithola iphelele mayina ihamba ihalf ngoba uyothinta abaningi yolahlekisa abantu iBhayibheli bathi in the last days kunabaningi abadinga abantu it's because of the information they have genuinely bona bacabanga ukuthi baphethe yona kanti bafika bayenzani balunguza ngenxa yespeed baqeda ukulunguza bafuna ukugijima ngalomlunguzo bawo ale information enjani encane funda mama Sona siyahamba mama Sona baba uthe 30 minutes siyahamba elunguza wabona indwangu zelineni zikhona okay kepha kangena akanjani nothi akayenzanga akangenanga ne asiqhubeke mama Sona khona wafika noSimon Petro emlandeni share wangena ethuneni hayi leyizinto indaba yabantu abadala bawaza lamaxhosa ngomfomo angenile yabona lapho bayenze njani angenile ngabathelela wena usabakwazi ukugijima ngabayihambi kancane banespeed ke banespeed sokungena isiBhayibheli wayenzani uPeter washiya lona amandla ome ngaphansi wathi angazimeleni wena mara mina lento ngifuna ukuyibona ngifuna ukuyenzani akutshengakhala ukuthi siyangena masesifikile senzani masesifikile mama Sona siyaphuthuma khona wafika noSimon Petro emlandela wangena ethuneni wabona izindwangu zelineni zikho neduku okay khona bona yabona nje ukuthi uyibona ini indwangu phela yithi uSimon Peter sekangena phakathi wabona ini indwangu nani mama Sona futhi wabona ini neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangini zelineni so in other words ukuthi kula impedena ngisho indwangu zelineni zisephakade nale duku nalo likuphi lisephakade so lo yohlolile ubona ini eyinyaweni zaKristu ngoba indwangu lithi yakuphi asikafika ekhaya salvation of Christ is in our head akafikanga ke emfundisweni kaKristu ubona ini izinyawo lithwalibona indwangu ayegcokile ibekiwe lapha ya wathi uPeter makangena phakathi lithi wathola nenye indwangu Jesu wayebeke kuphi asimboneke uJohane ukuthi wenzani okay neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangini zelineni kepha lisongwe lilodwa kwenye indawo khona wayesengena nomfundo omunye ofike kuqala ethuneni wabona wakhona naye indaba ithi indaba uJohane ufike walunguza ngisho sithi akana sibinde ngisho yiko fike wayenzani walunguza wathi manje ngathi kumele silinde abadala hayi kuzomela silinde namakheshi akube uyiwangenayo angena ngoba vele isibindi sewanaso angihambile noNkulunkulu sibashayela basafabi lutho bathi masishaya mashaye senze njani angena uPeter wabona the full revelation of Christ ukuthi yebo yena akekho angekho kunendwangu ephuthiwe la nenye yele phenhlokweni yakhe yenze njani iphuthwe eceleni lithi sekabonile ukuthi ungenile enako akamemezi ecala mhlawumbe acala ukuthi uzomemeza abona isipoko angasi makayabona ukuthi akayenzini akamemezi lithi nalo umfundo omunye wayenzani mara ngiyamthanda ke lo
sathane ngaphakathi abantu bakhuluma ukuthi lithi wayenzani wangena wayenzani wakhona ngaphansi nasikhathana ngaphandle leyo dwanga ayibonile was not enough yiko lingamvezi ukukholwa kwakhe lapha ubonile kona mara ayiphelele lento engiyibonayo uyabona ukuthi ngiyabona mara kuphelele lithi iBhayibheli sekabona angena wangena wabona leya ndawo leyayibonile wabona nale enye basekabona le enye wayenzwani wakhona hawu John ukholwani funda ivesi elilandelayo ngokuba bebengakawuqondi umbhalo wokuthi ubefanele ukuvuka kwabafileyo. So ngamanye amagama lithi uJohane ukholwa yini ukuthi uJesu uvukile. Akakhona indaba yakameyo ukuthi uJesu babenzeni bathothile. Mara le ndaba bebangakayikholwa bebangakayibona ngisho. As soon as abona nendwangu ziphuthiwe he understood ukuthi uma uJesu akhipha uLazarus lithi waphuma ngendwangu zakhe ngisho. Wathi kuthukululela ngisho. Aziphuthwa ke. Mama ngawutshela umuntu awenzini awuziphutha ngisho. So the fact that uziphuthile showed ukuthi ngikhona futhi ngiyabuya. Akekho ngitshontshiwe. Ngihambele. Njengoba nokuphila kwakhe akekho kunike ongathathi. Ngiyakunikela. I do it willingly. Akekho futhi ongiphoqayo. So ngamanye amagama uthi uJesu ngivele ngasukuma ngathatha indwangu zokufa ngaziphutha ngazibeka ngathatha nalebe bathi baqaphile ngami ngayiphutha ngayibeka engingahamba kahle ungekho futhi ongiphoqayo ningathinteli lithi ngibamtshontshile abamtshontshanga lithi before that they did not understand ukuthi uKristu usho ukuthini ukuthi uzovuka nathi lithi uJohane ngithe useduzana noJesu you know the heartbeat of Christ lithi abona leyo the revelation was complete he understood ukuthi seyivukile le ndoda njengokusho kwakhe seyenze njani seyivukile but manje I'm puzzled because uPeter uyena ungene eqala but Peter sowungenile alisho lutho ngokukholwa kaPeter ashuwa lutho ngokukholwa kaPeter yet uPeter ungenile in the room he was first and in the spirit to see everything but akukho akasho akushuwa lutho ngithi uNkulunkulu uPeter kwenze njani lithi iBhayibheli Jesu nelingilanga ukuthi kubafundi bakhe ngibonile uSathane ngibonile uSathane efuna ukunihlinga nina ngibonile uSathane mara manje ke ningathathazeki ngikholelele yajamba uPeter uthi angeke ke mina yona bangakwenza konke mina yenzeni uJesu ake wena wese ngoba ingakakhali kathathu uzobe usumphikile Peter misinya ukuthi angeke uphike angizwa le uphike wenze the confession in front of the disciples ukuthi mina ngenze njani angisho the spirit very Peter he's bold noma khona ukuthi mina ngeke Nkosi I will never do that but manje lithi iBhayibheli uKristu ayesiphambanweni uPeter hambe eduzane naye yabona ufuna ukuyibona le ndaba ezoyenzani izophela kanjani lithi iBhayibheli bathi hayi wena siyakwazi uhamba naye wathi mina angikwazi bathi wena noma ukhuluma wena sibone nini uphuma lapha entendeni mina hayi anisho kini yakhodola kuyabanda ufuna ukubona uJesu ufuna nemililo yaseGibhithe ufuna ukubona uJesu makufuna nemililo yakhona makufuna ukubona uJesu makufuna nani nemililo yakhona phela bambuza nje akahlalanga nama disciples hlale nabangaphandle Peter ufunani ngoba ngaphandle Peter why you compromise uye ngoba phandle vele bazokuoutnumber uzomphika bazokuoutnumber asisebaningi bonke uyenza ungafuni ngoba bakwenzeni okuoutnumber lithi iBhayibheli wangena lithi iBhayibheli wayemlilweni yavela intombazane encane lithi noma bathi izinto ziyafana phela uJesu yaziyohadi ukuthi bambone abafundi abantu bangaphandle ngoba ngamazi uJesu ngoba bekahamba nabafundi to understand ukuthi they jailed uKristu uJesu nabafundi bakhe bebafana why bafuna ukuthi sikhompele yena angisho bathi sifuna ukwenza njani ukholo kusho ukuthi asazi ukuthi umuntu sifuna ukwenza njani ukholo ngoba bayafana ke labantu manje basingazi ngazishaya
wrong sifuna yena uSuPeter uJudas mina nyamasi so isona sika Judas usenze mina ngisho ebusuku bonke abantu bayazi ukuthi uJudas waphika wathengisa ubani uJesu isona saka Judas saziwa yini abantu bonke but uPeter wamphika ithi intombazane encane izayo wena noma izinto ziyafana wena ukukhuluma kwakho kuyakuphikisa ukuthi awubelongi la uhamba nale ndoda lithi wamphika lithi bayemphika uJesu wambheka akhala ichudi akhumbula ukuthi uJesu utheni so uPeter all along this time uhamba with guilt in his heart uthi ngimphikile and nobody knows ayizwi guilt yakho uthi ngimphikile and I'm still called the apostle but nobody knows ukuthi ngimphikile not once not twice 3 times ngimphikile and akekho waziyo mara yena uyazi ukuthi malikhala wambheka manje mabathi lo muntu lo he knows and he sees ukuthi vele izinto phela Israel everything meant something so from certain things they will understood what is happening now so uJohn makakhola no Peter uyayibona ukuthi kushuthi lo muntu lo yenze njani uvukile but the problem is njengoba bavukile what is our relationship phela ungibonile ngimphika uPeter kamanga with not understanding but women confused not understanding ukuthi sokuyenza kanani ngami mase ngimbona ngoba ungibonile ngimphika abazi laba maka yena uyazi ukuthi ungibonile ngimphika so I don't think let us enter in your secret place he sees you he knows when you deny the faith he knows when you deny the gospel asiboni thina ngoba vele uphumela ngaphansi but he knows and he sees you sometimes you carry the guilt in your heart because you know the conviction in you ukuthi waniphikile kahle uKristu ungena nje ungumphiki uKristu ungena lapha vuma uyini wena umphiki uKristu ngezenzo zakho and uyazi ukuthi uKristu uyazi laba babona uzohlala la with makeup on and everything on but one thing you know ukuthi uKristu uyenzani uyazi yeke izinto sothi uziyenze uziyenze because you une confusing in your heart ukuthi mara ubudlelwane babi nalo Kristu bume kuphi because you know you have compromised khona siyizo ukuthi uzenze sibona ungazenzi yiko singakubuza ngoba asikwazi ukuthi inhliziyo yakho ihlushwa yini khona nje kuhluphayo uzobona ungenzi sithi awenzi kanti awukwazi ukuthi I wonder makangibheka yebo bishop guilty ukuthi nginikela nje ma wena uthini ngami ngoba ngibathi sinikela uthini uNkulunkulu ngami ngiyabezwa la bathi sinikele maka lo ngiyonikela kuye mangubeka nomnikelo wakho uthini ngami makangibheka uthini ngami funda mama sonto umshayi ba funda okay khona wayesangena nomfundo omunye ofika eqala ethuneni wabona wakholwa ngokuba bebengakawuqondi umbhalo ukuthi ubefanele ukuvuka kwabafileyo base bemuka abafundi amen baphindela kubo amen ebezwa ke sebayenzani sebabonile John understand ukuthi uvukile mama John happy confident ukuthi le mama yenze njani ivukile mama futhi njengoba usho kwezilakhe yenze njani ivukile bahambe bese beyithiwa kitchen akhubuye namanje asakhuluma asizokugijima aseza abagijima ngisho sebahamba kancane ngoba nomoya manje saseyingqondweni zayo ukuthi ayiwanda ke njengoba ngavukile mase sizobonana uso nobuso uzothini phela angisho it was nice ukuthi ngiphikile and akasekho into ngiphinde ngibone phela manje bathenze njani ngathi zoba nenkinga ke la hamba nje akusagijima ke mkhulu abantu ugijima sekuphelile ke ngoba umunye nomunye acabanga uthi ohana ucabanga isifuba ngisho wayehlala la khona ukuthi izobuya inkosi yami sohlala isifubeni sakhe lo ngapha uconfused bahambe babili ngisho mina nomngane wakho nihamba nababili ngisho wena nomngane wakho hamba njani mara lo munye nisegijima ngibona amanphunga ukuthi nizabeni njani ngisho wena nobani nomngane wakho lo munye acabanga asekuthuliwe manje the conversation is silent yabo umunye icabanga ukuthi makafika la siyacabanga ukuthi mhlawumbe uzochaza ngisho akamazi ukuthi senkingeni uyaqabanga nokuchaza ukuthi mama
ngambuza ngizothini yabathi uqala kangini athi mama makafika uthi mama ngithenga ibaba yawo yacabanga kakhulu ngoba ucabanga ukuthi phela ngisenkingeni la bese lithi iBhayibheli bahamba babuyela ekhaya but ngiyayithanda umbhali akazange akhulume ngoMaria yakhumbula Maria soloko samthola ashumayela kuvabile bamtshantshile yaba bavula iministry yakhe lapha ebizwa ukuthi the stolen Jesus konjiwe uJesu shumayela baguquka abantu ukuthi uJesu wenzani beza kwathakho bamukela uJesu oyenziwe njani but ke lithi iBhayibheli kusho ukuthi uMaria ngoba asikhuluma ukuthi Maria nogijima ngathi akwazi ufanele nje kunamafutha amaningi njengoba ngilamkhulu uthi mina ngenyenzi into ebayenza nge 30 minutes amen mangene kusho ukuthi uMaria mabahamba la bagijima beza kancane bathe ngathi le information enginayo ayiphelele ngathi le information ngiyayizwa maka ayizwakali abana liyiwe lithi when 2 or 3 akadathi yabona asibebaningi nyana sikizwe laba baya ukuthi bona babuya naye asifunde the next verse na Depo Maria wema ethuleni ngaphandle ekhaya uMaria usese ngaphandle uMaria bonke lento bayenza bayangena bayaphuma bayalungisa uMaria ukuphi uyakhala umeneza the information anayo ihokuthi bamtshotshile ukhala nje ukhala ngeinformation ukuthi Jesu makanyamthanda asingithanda ngani akathulanga futhi wama lithi wahlala ngaphansi yabona ka uthe ahamba ubona ukuthi levangeli ngathi liwrong ithi ngiyobuyela ngiyothola information ephelele bahamba laba lecabanga labo usho ukuthi baphuma lapha ngithe ba confuse abasegijima abamxoxelanga lutho uthe manje kwenzakala ngathi awusiyeke wena sesinkinga zethu awusenze njani wasiyeke funde masomo Depo Maria wema ethuleni ngaphandle ekhaya esakhala walunguza ethuleni wabona izigelo sezimbili amen mama sonto sithe mangiqala ngithe stay until you see Jesus or if it means you must cry until Jesus is revealed mahambi nayo ungambonanga uKristu babonile the revelation babonile lento ekhulumayo nakabambonanga uKristu bahamba uPeter noSimon no John Maria wahlala wathi ngendaba basho lutho bazohlala ngiqhubeka ngenze njani khala lithi wakhala yabona ukuthi ukhala kwangakusizi awuthi angisondele yabona ukuthi amadoda ahambayo aphethe ngoba mina ngihleli abangicelanga lutho lithi wasondela naye wayenzani walunguza sinde ngamasonto wabona izigelo sezimbili zembethe umhlophe zihlezi enye ngasekhanda nenye ngaseinyaweni but now uyabona ukuthi ukuhlala kaMaria uNkulunkulu uthi lo ngathi khona ayifunayo angiyomfezela indwangu ngeke ngoba mhlambe nendwangu izoba yimisikho lo indwangu lena ngiyisebenzela ngoba nendwangu izoba yini isikho njengoba alunguzile awusike ngithumele lithi iBhayibheli wathi ubona yini ingelosi lahleli khona indwangu sekabona yini uMaria ingelosi lithelike mina ngapha enye libe labo phepha kuhleli khona indwangu ekhanda kuma ingelosi lahleli khona indawo kuma yini ingelosi izulu lonke lathaye akekho ingelosi ke manje akekho ingelosi siyabhekana noMaria sikhangele lathaya ngoba uMaria indwini angeke understand kuzofuneka ke ukuthi izulu lonke nyehle ngakhokhela nomama ukuthi kahle kwenzakalani ngoba noma kuhlezi yakhala akazi ukuthi kwenzakalani and she's determined to stay wenzakale ngibuyela muva ngoba ngile bahambile ngizohlala la until I get the full understanding kwenzakalani la uphi Jesu Jesu fika ngamasonto wabona izigelo sezimbili zembethe umhlophe zihlezi enye ngasekhanda nenye ngaseinyaweni lapho isidumbu sika Jesu besilele khona zona ke zathi kuye awuMaria mame ukhalelani na wathi kuzo hayi Maria handula mama sonto Maria khuluma mama sonto Maria phethe half information yonke izulu sekufikile usahamba ngalo la
kuzo bayithathe inkosi yami futhi angazi ukuthi bayibeke hayi bafini sahamba ngalo zalele ukuthi bakutshontshile phela umile nje bayaphithisa la bayaphuma bayangena lento sabantu ukuthi uJesu bangenze njani bakutshontshile angiyazifuna nalezo ngebangu ngoba uyakufuna uJesu oh God the information angayikho ke izongena stay azingabonisi ukuthi uphi sina lo mthathile ngoba ngiyafuna uJesu fika kumbona bese ngiyamqona ngokuphatha amakhambi la uphethe oil to anointing so angikwazi ukubona because the mission is not complete ngoba le mali uzoyenza so I want to see Jesus angazi thini ngidelani Kapani Jesu ufika mama son eseshilo lokho waphenduka wabona uJesu emi kepha wayengazi ukuthi uJesu wabona Jesu ukuthi akazizwa nenkelosi akazizwa nenkelosi ngathi kuzoyahlabeleke umdala wezinsuku kuzoyahlabela umoya mayibuza ukuthi intokazi ikhala ngani mayibuza ukuthi ikhala ngani wena bathe bathi bayahamba baye wahlala ufunani kanti futhi amasono eseshilo lokho waphenduka wabona uJesu emi kepha wayengazi ukuthi uJesu Jesu wathi kuye mame ukhalelani na ufuna bani na kepha yena ethi ngumphathi wensimu wathi kuye Nkosi uma umsusile ngitshela ukuthi umbekephi ngiye ufunani kanti bakithi ngoba vele akasakhulu class kubakiya akangiboni determination akumakiya izinto angazutho lubalike mntokozi nayinto engiyifunayo ufuna uJesu izulu lonke lapha phambi kwabakiya ngoba there was an information ehlezi kumakiya the gospel yokuthi bamtshontshile umakiya uhamba nayo sekafika kuJesu akamboni izambiso ngoba mkhona ivangeli ngakephewa nokuphela wathela sekuba mtshontshile indaba yokuvuka yikho ndeni manje angikangeko yokuvuka ngisho ukuvuka kaKristu ayikho ayiboni enzeka mara unala ukuthi usho bamtshontshile mara there's one thing she has the determination to stay and try until she sees Jesus udabasona sisakhaya Jesu wathi kuye Maria waphenduka wathi kuye ngesihebheru Rabuni okungukuthi mfundisi Ithi Maria esona ukungayikwazi nyabaza abantu lokhu kuyinkosi yakho nyabaza abantu abakhulu awayacabanga ukuthi sizakanya ayakudasina phela Maria ulinde isithuphu la Maria ulinde indafile yena mama acabanga ukuthi akusini nothama nakakhuluma wabheka hayi litho nababheka wathi mfundisi uJesu wathi kuye ungangithinti ngokuba angikenyukeli kuba kepha yana kubazalwane bami ubatshela ukuthi ngenyukela kubaba uyihlo uNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu Maria Magdalena weza
wabikela abafundi ukuthi wagijima ngiyibonile inkosi nokuthi ngishilo lokho wathi ngiyibonile idwangu mina ngiyibonile inkosi lento ngiyikhalela ngiyibonile beninte ngifuna filo vele ufukile mina ngibona ngeyindona ngasanzi mina ngikhuluma naye uqobo ngikhuluma ngespeed ke manje makela nelapha ngena ukuthi usitole isusile wamambulu uKristu wathi ngiyibonile hamba ke uyashumayela ifanele nishumayela uthi ufukile ngibonile ufukile ukhulumile nawe ushuba kimi aya basengiboneni ngisheshana hamba ngisho nini ngithanda ukuzunyana nahamba mina ngiyanyana ngasala ngakhala hayi inkosi yakhawudela inkosi yakhawudela ngithi kuyahlala mntana baba sala zakhawudela azaziveze kuwe akaneze ngakhama athi Maria ufunani kanti ena ukhala ngakhala mama ufunani njalo na ufunani sashawana njalo lana ufunani kanti Hey! And he is revealed. Jesus. Shala sambukhe ahambi lunguzizwe ahambi ubona ingxenye inyawo zakhe ungahambi ubona ama-signs akhe ngoba there are signs and wonders endlini kaNkulunkulu hlala ukhale uthi wakhala waze wavela umdala wensuku izulu lonke lathumela ingelosi wangezuma ngawo wathi ngifuna yena kunjalo leyo mama shona lomntwana uthi Elijah thumela Gehazi hamba umuzi ukhalelana wathi angikhulumi nawe hayi wena konke kuhamba kahle khona lo ngimfunayo wamkhalela uMaria uJehova ngeke kuyeke sowukhala khona esinye isikhalo mele size siyofika ezulwini asezulwini bakubuza ukuthi Maria ukhalela kanti ufunani kangaka leyiya sengikhumele nengelosi ngathi sikhuluma kanti wena ufunani ngathi ngiyifuna inkosi yami bayithathile ngazi ukuthi bayibeke kuphi mangabe wena uyazi umuntu wasengadlana wendawo ukukhophela leyo ndawo ayikho into engiyifunayo ngifuna ukumqola nje ufunani Maria ngifuna inethi ngifuna ukumqola nje ngifuna ukumanotha ngala mafutha ngimgqokisa ngoba ngwaphetha manje naka isithombe sikho athi uJesu asekho isidingo washiya lapho Maria amafutha wathi ngimbonile sasho njalo hamba fanele ahamba ungakamboni yabona la makhehla hlezi la ungibonile nakule ndlela bekezela mangakumbonile awubekezeleki mawungambonanga semvala incwadi kaSamuel lithi uDavide ebuye empini namadoda lithe ebuye empini namadoda afika athola ama-Amaleki athatha inkimbi athatha abafazi athatha abantwana ahamba bonke lithi iBhayibheli uDavide bekahambe nabani namadoda empi naye uDavide asho bekahambile nalithi bababona usizo oluhlezi ukuthi abantwana bekho njengoba nathi abantwana bethu sazi ukuthi bakuphi bathathwe isida lithi amadoda wakhala wasimabheka uDavide wazonda wasikahle kahle abantwana bethu bahambe ngenxa yakalo ngoba ngabe singayanga empini ngabe sihlezi nabantwana bethu njengoba uzela usempini waze ekhaya kwenzakalani lithi iBhayibheli bafuna uthatha amatshe bamkhande ngamatshe maka ngiyamthanda uDavide ngoba uKristu lo wambulelwe yena uKristu wenzeni wambulelwe yaphendula uDavide lithi wabheka kuNkulunkulu he encouraged himself unto the Lord sengisho ukuthi nabanye ohamba nabo bazokujikela hayi bazofuna ukukhanda ngamanje bayeke sihlale uKristu bayeke bazokuhleleleni ayibona yikho lento uhlaleleni hlala ke mntana sekhaya azabhula uKristu hamba nje ugijime uthi uphuma la uthi ngibonile uKristu ngibonile inkosi ayifana inkosi yami yaphila futhi